Ya njengoba ke nazi ke balandeli bonke amamember wonke umphakathi wonke waKwaZulu Natal nendawo esemaduze kusuka eMpumalanga eFree State lapha Eastern Cape indlela zonke zichinga lapha legislature esibetha mthetho esilapha ePietermaritzburg la kuzobe khona ke umkhonto wesizwe ufuna amachuguluko ufuna ukuthi kwaba namachuguluko lapha ke ku premier nangendlela iKZN iphatheke ngakhona njengoba nizakhumbula ukuthi kuma election wango 2024 umkhonto wesizwe wabereka into erarako la sakhona ukuthola khona i45% abantu overwhelmingly we are the largest party lapha kwaZulu Natal ngoba ke ipolitiki bazama ke ukuthi ke basirobharobhe ke nasi iANC iNkatha Freedom Party yahlanganyelana nasa ihlangano yeDA amakhuwa nakhe ake nje ke eze azama nokuthi kube nemarch abazoyenza ngomvulo lokho abafuna ukuthi bakatelele ukuthi bahlale enkhundleni ngoba azange ke babone zange ke babhudanga ukuthi bangazithola banengikhundla ngale ngesipetheni umthetho saKwaZulu Natal njeke amalunga wonke omkhonto wesizwe ama-supporters nawo wonke umuntu ongale ngoKwaZulu Natal ofuna ukubona amachuguluko njengoba bavota ngo-2024 bathi sifuna umkhonto wesizwe lokho ke sifuna ukukwenza ke lapha ngesiphetha mthethweni sangale ngeKZN lapho ke sifuna ukuthi abantu beze khona bazosihelebha ukuthi sijugululwe ubuphilo nempilo zabantu njengoba wazi ukuthi umkhonto wesizwe kuyihlangano etsha eyasungulwa nguNxamalala uformer president uGedlehlekisa Jacob Zuma leyo hlangano kweyihlangano enkulunkulu ke ngaphanga ngale KZN ngaKwaZulu Natal ngaphake ngeSouth Africa uzakhumbula ukuthi si opposition party we are party in waiting njeke siyanbawa malunga omkhonto wesizwe zonke indawo Mpumalanga Eastern Cape Gauteng Free State abakhonako asichingeni khona lapha esibetheni imthetho sangale ngaKwaZulu Natal sokuhelebha naka ama-comrade wethu angale ngaphakathi lokhanyana ke benze isimemezelo sokuthi kuzoba ne-vote of no confidence nathi ke asikhambe sokusupporta ngithi ngalawo magama balandeli bomkhonto wesizwe bantu beSouth Africa ikakhulukazi ngaphansi kwaZulu Natal chingani khona ke niyokubona ukuthi amachuguluko uma kungaphatha umkhonto wesizwe azoba bunjani nempilo zenu zizokuchuguluka kangangani ngalawo magama ngithi jikijela mkhonto jikijela kwaza mkhonto kwaza